i dobrodošli ljudi. Danas ćemo gledati polovne automobile na autodileru. Polovnjake do 10.000 eura Volkswagene. Ovdje možemo vidjeti ne tako i baš i dobar izbor nekih auta u Crnoj Gori. Evo možemo da vidimo čak Golf 6 2012. godište 7800 sa 254 pređenih hiljada. Ako su pravi kilometri, onda vrijedi taj novac. Mada je to sad i teško da se vidi, da se procini. Čuvena Gold dvojka. Čak 1300 eura. Pazi to čoveče, kilometraža kao da je prešla 70.000. Kako da ne, puta 10. 91. godište. Možemo da vidimo realno čak Gold dvojka, pazi ova Gold dvojka, 11.000 eura upljevlja. A ovo je ona napravljena kao džip izredbi. Ali možemo da vidimo kako je stanje, da ovo su sad budući klasici. I možemo da vidimo da je ovo stvarno nerealna cijena. Ja ne znam ko bi dao ove pare za ovo, jedino kolekcionar neki da uzme to pa da čuva za nekoliko godina. Sigurno će se cijena i dignut još više. Ali već ljudi svašta sad gledaju na internet i mogu zamisliti šta gdje i onda oni sad napuhavaju cijene kao to, znaš, auto, nema ga rijetko. Evo, čak u običnu Gold dvojku GTD 1300 eura. Mislim, nema, ovu za 4x4, ajde, i to je malo jaka cijena 11.000 eura, ali eto, ajde. Da vidimo što imamo dalje. Čuveni Passat. 6.1.9. Dobro su se pokazali, samo što imaju dosta tijamana, kao što je elektronska ručna kočnica, kao ova Brava isto elektronska. Dosta toga ima elektronsko na njega, volan i sve što tu ima tijamana, dosta, ali 243.000 nije to puno za ovako auto. 2006. godište. Ali ako budete pogledali da kupite, gledajte da je očuvano. Dobro. 1.9 Go četvorka, pazi kako drži cijenu. 2.850. Čak možemo da vidimo. Dobro, ovo 330.000, to je nemoguće da je toliko prešlo, to lupa, to je sigurno što nemoguće da je prešlo, jer skoro Passat šestica sa 2600, 27 godište je prešao skoro isto ovoliko, a svi znamo Go četvorka, koliko se to auto i vozi i sve. Polo 1.2 TDI, jako dobar auto. A ovo je Musk od Passata. Ovo je auto radničko, dobro, pouzdano, može da cuka, da lupa. Malo su oko trapova lako aluminijska ramena, pa im je i to malo skuplja popravka. Ali ovo je onaj 2000 godište, 81 kW, ovo je onaj sa Euro 2 motorom, mislim. 85 kW je onaj malo motor Euro 3, kako mislim da je, i onda je on jako i ima elektronske dizne i svašta ponešto i malo je žešći na gas. 450 Gold dvojka, žabljak. Ovo je auto dobro. A mogu zamisliti kako je trulo. Možemo sad ovdje da vidimo, Boru. Nisu toliko čest auta, ali vidimo i mala mu je cijena.
A isti tip, isti motor kao Gol četvorka, pozadi je skroz isto kao Gol četvorka. Naprijed ima samo to i unutrašnjost, ja mislim. Instrumentable čini mi se da je malo različit. Da vidimo dalje. A to je taj ovog opet pasa šestica. Oko 5000 eura se oni kreću, mada od 2005. godište je prva generacija šestice. 2007. Gol petica za 3000, jako niska cijena. Dobro što je s dvoje vrata, to mu još smanjuje cijenu. Cijena je fiksna, napisao dole. Ali mislim da nije registrovan sigurno. Vodi se na mene, ne, siva. Registrovan do 5. Pa je registrovano, ali je jako mala cijena. Mora da treba gume i popravke, sigurno mali veliki servis. Jer mi vidimo Golf peticu. Skoro identična cijena, evo 3000 eura. A malo prije smo vidjeli, pazi, Gol dvojku. 1200, 1500 eura ide. Pa ko je ovdje lud? Pa jel svako bi više dodao još tija 1500 eura i uzeo Golfa peticu nego Golfa dvojku. A stvarno pogotovo ovoga u raspadnom sistemu, ja ne znam što je s ljudima. 1200. Dizel, neregistrovan, cijena 1200. Još ne registrovan. A Gol petica još pola godine registrovana. Ne mogu da verujem. Ovaj Passat 2.0 motori. Mada su se loše pokazali ova 2.0 motori kod ovih Passata šestice. Zbog toga što im ide takozvana ta neka uljna pumpa dole i onda ne može da motor dobije dovoljno podmazivanja i brzo crkava. Po mome izbjegnite pogotovo ovaj 2.0 motor. Polo 1.6. Sva su ta auta ta. Ali dosta drže cijenu kod nas ovdje, još uvijek se voze. Polo 1.9. Da vidimo ima li šta zanimljivo. Evo, Golf dvojka, 1500 eura. Auto u uličnom stanju, registrovan do januara, auto ima kuku za vuču. Poštovani kupci, nemojte me zvati ako niste zainteresovani za auto, jer poštujte tuđe i svoje vrijeme. Cijena ovog auta se može korigovati po dogovoru. Pa i on sam zna šta ga čeka i onda mnogi ga ljudi zovu može li šta niže, može li šta manje. A ja mislim da baš za ovakav primjerak rastureni, dobro unutra je tu i tamo, ali da je ovo jaka cijena. Nemojte zaboraviti da smo malo prije našli Golfa peticu za 3000. Evo opet Golf petica 3500. Dobro, mada je ovo sa 2.0 motorom, ali jedna bregasta. Novi tip motora, dva ključa. Evo ovo je bitno, što kaže da je jedna bregasta. U 2.0 motorima je jako bitno kad uzimate da je jedna bregasta. To je isto kao slično kao 1.9 motor sa malo pojačanim, kako bi rekao, sa 103 kW, a ovaj običan ima 1.9, 77 kW. Ali ako je sa dvije bregaste, to im je valjda
kako sam čuo, jako osjetljiv motor i mana im je. Mada kao sad su oni to utvrdili kod majstora da im je to kao sličan motor 1.9 sa jednom bregastom, samo je to malo pojačan. Mada ne bi se ja složio s tim, nego ajde. Ipak je 1.9 najbolji motor što se tiče Volkswagena, do sad bio pa sad. Evo Gold dvojka, čak 1500 eura. Benzinac, ništa specijalno. Dobro, možemo ovdje vidjeti da je malo unutra ofucana, jeste malo više. Moguće da je farbana. Da, farbana je. Vidi se na slike. A šta je ovdje specijalno? Auto baš dobrom stanju, kupionice ponuda na Vibu. Šta je ovdje specijalno? Jesu vi ljudi normalni za ovo auto 1500 eura da se da? Ovaj dizel 1100, hajde tu i tamo, ma deo, ja ne znam. Baš jaka cijena. Ne idemo sad, gledaj na Passata 2.0 motor stvarno, ali 2800. A Golf dvojka 1500 je benzinac. Pa ko je ovdje lud? Dobro, ovo stvarno jeste malo ofucan, malo više, ali iščukanje sa svija strana, ali sve zanemarke, aj ti uporedite Golf dvojku i Passata šesticu da sednete u to dvoje. Evo, ima spoljašnje ulaganja kao što se vidi na slikama, servisiran i registriran skoro godinu dana, a ona Gold dvojku 1500 eura je bila neregistrovana. Mislim da su ovi malo više poludeli što imaju Gold dvojke i misle da mogu malo da zarade. Maknu tranju, a usput i zarade. A imamo bubu, lijep primjerak. Ovo već vrijedi. Ovo se već ne može uporediti, mada su strane table. Na vozilu je skoro sve novo. Piše domaće tablice. A ovdje vidim nešto kineske neke pojma, nemam šta je ovo. Na vozilu je skoro sve novo, a ono fucana, unutra stvarno nema nijedna slika, ali nema veze. 5000 eura za ovo bubu nije skupo po mome. Zbog toga što je ovo baš budući klasik i nema puno i ovo je old timer za mene 75. godište. Pazi ovo, Gold dvojka sa 3700. 91. godište. I šta je ovdje specijalno što je stavio ove LED farove? Unutra je kupio ovaj kineski radio, nije ni multimedija. Šta je specijalno na nju? Evo, s polja vidimo ništa sve u redu, dobro je očuvano kako vidim. Nema neke filme, nema ništa specijalno. Samo što je stavio ove LED farove i čovjek prodaje 3700. Motor 1.6 TDI, dobro je malo novi motor. Tabla sa obrnom metodom, pa znači tabla koja ima obron metar je znači dodatno oprema Gold dvojci, kožni volan, crno nebo. Kožni volan, kakav kožni volan? Ovo je presvukao Sky neki. Klima napunjena, freon, servo, daljinsko zaključavanje muzika. Na touch jebel zvučnici. Anger, farovi registrar. Muzika na touch. Kako može ovo da bude na touch, nije mi jasno. Ali eto, neka bude, ne može biti preko 50-100 eura ovo po ovaj radio. Eto, nek bude, ali pazim u cijene, 3700. Ne znam šta da kažem. Evo opet mi ovaj skače Jeep 4x4 11.000. I ništa ljudi.
Ovdje ćemo da zaustavimo ovaj klip. A vama ako se svidjelo, like, share, subscribe, da nastavimo part 2. Pišite vaše mišljenje o Volkswagenu i Golf 2 cijenama u Crnoj Gori. Pozdrav!